Banwang 2016 na niyang misa batas ang ordinansang makaparakil king anti-mendicancy program ng siyudad San Fernando, Pampanga. Makabase ay naging Presidential Decree 1563 ng former President Ferdinand Marcos Sr. ang mamawal king pamaglimus at pamamiyang limus karing dalan. At ngening holiday season kung kapilang dara ka rin mamas ko king dalan keting siyudad San Fernando, mas meging aktibo ya ng Task Force Anti-Mendicancy ng siyudad king pamagpatupad king karelang mandato. Ngening Miyerkules December 20, miras laking 170 na mamalimus ding arakap na ring personnel na ning City Social Welfare and Development Office o CSWDO at City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. 50 ka ring may rescue ring Fernandino kabang 67 naman ing katutubong ay tampong badyaw. Banking officer in charge na ng CSWDO San Fernando ay Mary Ann Beliwang, Delano king Heroes Hall ng may rescue mendicants at Kenny Pekisibang dalat din ng South Bayo Dalaet at king karelang pamibale-bale. Kaya bay karing karelang dinuwang karing mendicants ng pamaskong regalo kalupan na ng pialungan, Christmas pack 10 abyas. Reward talo. Ketang sinunod la, ketang pamisabi na sige po, kabit na kayo king 4-piece, sige po, atin niya po livelihood ng anak. Ren naman pong aliwa, may graduate la king ALS, ne? Pe pagbalikan tala ka rin, kumbaga, balik tala, enroll tala ka rin eskwela, ring aliwa, pe nga kwantana la na potang big college la, iabe tala City College, basta masanting in grade na king ALS, makanyan ipasar data. So, akakita mo na atin naman talagang magpursigi na alin na may babalik yung dalan. Paliwanag na Mayora Vilma Kaluwag, delikado para karing medicals lakwas na karing anak kapamalimus, kindalan anya rescue dala. Nasa na mo rin kanilo ko nakapanibalan, ang makapami oportunidad karela bang miyangat la pamibiyebye. Kasi bala mo ilasan na legendalan, talagang at saka yan ng bala mo gagawan dang pangabyayan. Nanyapin ita mo, talagang gagawan tamo yung obra tamo King City, patse dinurot tamo, arakap tala, lako talan talaga. Pero balo mo naman po, tang balo dang ating kumakarela, rosalikutan. Didinan talang livelihood and all, baka ni tarugo, mabawas la. Kasi emo talaga totally ala ko. Kasi atin at atin la. Asopan ming aliwa, asopan mo rempilan, kay bat atina na naman itang makanyan. Basic datos sa ning anti-mendicancy task force, miras noking 18 mendicants family heads sing bidinan puhunan, kabang 25 naman ding may kapag-enroll at may yari king alternative learning system ng gobyerno. 16 makatao naman ding bidinan deployment assistance. Balaos neman kanuing programa na ng city government bang aso panding may gita apataralan na recorded mendicants king San Fernando. Yako po yung kaya kayong talasui JM De Jesus, ating pusong makabalen.